الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. الله سبحانه وتعالى إنسان بدنيا فنوافا وني ورنكمتي حالو إنسانا مدنيا أنا فرطة معنيرو ورنكمتي ميهكي قطوغا مدنيا كنتتنغيني فنني الله تعالى مستكم خلق ربافا ونكمتي كمكتريغا دنگفو الله سبحانه وتعالى إنسانا غارا بارو دبا أدي يارا بارو دب مفهو ونكاوس أنا بالكموغا دوسورا نواتا نكمتي كموغا دوسورا ينبوري رجوع بي balika kamaayku ena muskuli umra baddalu kure mi insani tabiyatuga mi dunyawi kaunuga Allah Taala lawwafa wa sunne koma mihakos notagina bayako mikan dekena egotum insanaga umruga insanaga hayatuga anna emme furihama duwasta ki enaga zuwan kamuga duwaswar e duwastaku ke beenum heyogotuga hifan algonu menna gina guna irshad deifawe එහෙම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ zamaanu ගාලුවි zuwan beekalum ebeekalum hamamawga beetibuma ebeekalunna rangaluge dakkaa denuma kelek faanu khassa botigga waki muamalat take kurevvi egotu meedu algonu mem mi daruska ali alwalani ekama behe gotum rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam kelek faanu tayyar kurevvi emme fahu lashkara behegotum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge alas kamfuluga ul vidwas verekleg fan sham karaya diuma lashkare tayyar kurevvi e lashkaru ge amir ka kandaluvi usama ibn zaid radiyallahu anhu keleg fanu ge umur fulu eru ge gandaka ashara haru mifadain tarikh al merim vidalwani sualaki ashara haruge mihaku ashara haruge zuwanaku miedu kon gaumege kon lashkarige beriyakatto ayyanu kureveni kelegfaanuge hikme bantakam kelegfaanu e tuppulu nuata e zuwan beefula e lashkaruge isveriyaka kandalu bafa fahatuga kelegfaanuge arihuga fonuvvi hanguramage tajriba huri hangurama danna ekamuga kuri baawre fatibi warugada fahulawanu egotu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kalege faana ke islam deenuga difauga gina gun hanguram take korwa fa hori be kalege faanu wes hunnabi usama ibn zaid radiyallahu anhu ga amruge dashuga komme ka se kalege faanu el ashkaru nukutuma amur kurabbe kurma fahu jurfe kiya ham hisabaddimu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge alas kamfulu boduwima ebefulun anekkaves madukurevvi kelefanu avaharum kelefanu muduniya alwadaw kima muslimge kantatta vegen daana goy inge wada nugannawati kodako madukurevvi elashkar kommekas e alas kamfulu ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam miduniya alwadaw kiu den khalifa yakan ayyan qurawni Abu Bakr Siddiq Airways elashkaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tayyar qurabi elashkaru Usama ibn Zaid radiyallahu anhu ge verikamu ge dashuga jurfe kiya sarahaddu goy den muslimun ge kantatta ballawa amru qurwa khalifa ge bahen ekamu ga libendem eha haku beefulaku lashkaruge veriyakan hurima bay beefulunna ekan adives undaguvi amukon hanguramaga nereni emihege nankimaves mushrikunna adufunnan emihaku enge hanguramaga tajriba huri warugada bekala names rasulullah sallallahu alaihi wasallam mikamun ummata fidawale debuma kelefanu beenum fulwi embe bay beefulun adives ekama behegotun Abu Bakr Siddiqa muraja kurevvi adi lashkaru desabavgattaka Madina nunukume eham madukolduma ebekalun di edemu furtama sabaki
hanguramaga tajriba hore beefulako amire goto kandalu wafa e beefulge verikamuga dashuga elashkaru nerum ei furta medum devana edumaki e beekadum ero muslimunge terega bay mastalata dimaa fawani nabi kama dawwa kuri mihum muslimunge bay rattakum faalo fawani zakat dinum manavege bay ko faalo fawani murtaddu bay ko faalo fawani vekantattan hamajahendin elashkaru madukolluma name Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke madrasain tarbiyat wadaganna kalegfaanu ke emmaris sahib vidalwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tayyar kurabi lashkar kalegfaanu tayyar kurabi gota timan kalegfaanu fonuwala baname ehm vidalwa kalegfaanu khud wadaganna mani jurfa wadagan lashkar tayyar kurwa fa nerufani nerubafa Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu ehako sahabiyako hingafa wadagannavani sawari garihuga Usama radhiyallahu anhu edi wadagannevi fabafa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu sawariga wadagatuma kelefana tiriga hingafa diuma nama Abu Bakr gafan edi wadanu gennevi Allahu ge rasula kandaluvi amir Allahu ge rasula kandaluvi sahib ekalege fanu lashkaruge amiraka kandaluwa Abu Bakr wadagen e lashkaru fonwalebbi natija ke kobato natija ke ge sabun islami ummatan anekka warugada kan libigen die madina ga istiqrar madina ga qararum lolun arafa wakama qabul kurum die mihunna qabul kuruni adives madina ga bar warikam wakama adi sham kara adi e lashkaruge sabun muslimun ge tere ga anekka ves hamajhum qaim be e sahabi ge verikamu ge dashuga islami ummatu ge lashkaru e faharu hanguraman nekut e warab bodu mas'uliyat rasulullah sallallahu alaihi wasallam habu sahabi be karka medu algunu men mujtama ganama e fada kudin aama kotti be tv dashuga nota kommes game kuluma name sekelege faanu ga sahabe kun tarbiyat kurbe fade kun num ebe fulunna zimmatan hawala kurabbe adi zimmatan hawala kurabba fame kane dukallebbe num ebe fulunna ekamuga hiteri wane waage veri wane hem bekalum mes arihuga labbafa mas'uliyatu adan furanjehe umura hamajehe hejehe umura danden ebe fulunga arihuga wane bekalum take kandelubbi mi tarbiyatu kurumge waram muhimmu kame zuwan kudin ekudinnan hamaykani kame dukollafa ayma barak gina fahar wa badimawe ekamen ekashigam wa gotan nudiyum umurun doswi mihunge tajribaya adi zuwanunge josha foriga warak gina kantattakin islami ummatan hasil kuravidana mikan rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan koddibbi mekelek faanu zuwanunna kurabe muamalatuke la masilu namunaye adi sekelek faanuge doswaru kelek faanuge ariha Malik ibn al-Huwairis vidalwani bihi sahabi bekalunge qafila badanneviye e bekalun kelefanu garihuga waram madu dostake madu kurabbe wara zuwan befulun take ailata dukurabba fa wadagannevi dini ilmu ganumuge shawguga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ariha badannawa fa kelefanu garihuga ulubbi namais kelefanu e befulunna waran ogatari kamayak muamala korwa sual dannum gende ade beflunga haal ballawun gende kalefanu hamekani taalim unganna adebbennu name sual korbe bekalunga arihuga tie bekalun qaumuga dukofatiya ino darashuga dukofatiya kombain he jawabuga bekalun vidalwani timannamenga ahudum abidarin rashuga abatibbe ema rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebe fulunge ebe kalunge ewahakan visni wadagati rashan emburi diuman ebe fulun shauku veri wakama zuwan bekalun take ambidarin dukolla faasa ehengaume gonute hem rashegga tiben undaguwana kelek faana ihsaswe de kelek faana izna devvani adi vidalowani irshad devvamum tie bekalun emburi rasha rujua washe adi mistakunna mikantattakan amuru kurashe ade namaduga wagutta kiya devva fa ibaqtuga namadu kurman irshad devva fa den hadis ful kurwani namadu wagutu wima
komme sebbe fulaku komme sebbe kalaku bangi gowafa tiage tereng emme duasvi nota emme ismiha namaduge imam be namaz korwash adefo ebe fulum fonu walibbe ehme mazwanuna muamala kurairo ebe mehunge ihsas taka warappoda balanjehe wazifa ga mahaluga ves adi geetirega ves zuwanunge visnuma fikura riya kuranje bay faharu zuwanuna baskiyumuge emihunge kantatta umurun duasvi mihun nan ihsas ta dene nugatunima emihunna zuwanunna muskulinna nuata umurun duasvi mihunna deme donna gulun hinarwe natija ke gotun zuwanun amille mujtama goteren nikume emihunge kantatta kuramunde ehvema barak gena faru algun menna zuwanunge ihsasta denegatu man nukulundun terive adi emihunna ekudinna sida suwalan nukurave miveni kamegga beenum wani kongotitto kihinetto hadam beenum wani adi kamegga aima emihunna suwalu kuran ebe jehe dirul mukhantattaka behe gotum mes ei haslu haqiqatuga zuwan kamuga umurake wara dati marhalae bodu wimihaka bumuge marhala fashafa me onnani ero magena tajribataken nuhure waran udagudun dirulume bina kuraveto masekke kormun dairu ihsasta warat tafatuwana warat dati haluga bay zuwanu diruluma kurimati dani efefeda bayakan algonu men amuko mistakun eka kwana kura muamala bodati mihun umurun dosi mihun eka kwana kura muamala to kafare ke zuwanun na ekan kam balano ganevidan em rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebe kalunna suwal korwa den hamaya ko ekalek faanuge waran khasa sifu fulengei ashabu bekaluge tereng komme bekalakus e kurabwa kame rangala ballawa fa ebe kaluka ebe kalaka ekashigen wa kamen hawal kurabun ekuto rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballawa ilmu verikama ilmu shawgariwa bekalun kalek faanu ballawa hangorama kuruma shawgariwa bekalun kalek faanu ballawa dirurumuge ki wazifa takuga eki kankamuga shawgariwa bekalun efo kalek faanu ebe kalaka ekashigen wa gotak kantattan hawal kurabani egotum misalaka balanya Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu aki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalek fanuga waran arihuga gengulu bi zuwan sahabi bekale Mu'adh ibn Jabal ki islami ummattattaka fahum waragena khidmattake kurabbi bekale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalek fanuga arihuga tarbiyat kurabbi warag gaakon arisko gengulu bi egotun edduho kalek fanuge himaru kolga matiga ede bekalum wadaganna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuriga innawani fahatuga innawani Mu'adh ibn Jabal Mu'adh gafan mewahaka mi hadisa kiyadabum vidalwani kuntu radifan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala himarin nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayku himarek matiga timan kalek fan wadaganne me medol gorme misnanya musakale fada ichke din khala kamen e zamanuge wadaganna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang khassa hadis kalek fan bayan kotte ban vidalwani kalek fan ege wadaganna toye mistakunge macchwa Allah subhanahu wa ta'ala ge haqqu jawabuga Muaz ge fan vidalwani Allah ilahu ge rasula mola denwodi gembe ege jawabu kalek faanu devvani hadis fulkurawani Allah ta'ala ge haqqaki mistakun ilahu subhanahu wa ta'ala ekkawantakun ilaha eppes baavere ku sharikuku nuakama hekive egotan amal kurun kamuga den aneka suwal dannawani hama Mu'adh ge faana hadis fulkurawani kalek faana ege wadagannawa toye Allah ta'ala ge macchwa mistakunge haqqaki kobakam jawabuga kalek faanu vidalwani Allah ilahu ge rasula moladde nibodigimbe hadis fulkurawani ebamihun Allah ekkawantakon ilaha sharikakun wakaman hekiwe egotuga amal koffenama Allah ta'ala ebamihun nan azabun devvaname Mu'adh ge faanu vidalwani timan kalek faanu vidalwime Rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihuga mi wahaka mistakunna bayan koddi ebamihunna mufawarikamu khabaru devvam vitoye
ekale faanu hadis ful kore nuuneke ege wagutan nuwate ekale faanu hadis ful kore nuuneke faharuga mi hadisa barosa ve bay mihun heyo amal takurun du kulla faane hagigatuga muaz ge faanu mi hadis war sirrum war rakkatere kama ko bayan ko dinamais kale faanu abaharwan gaafa waniko meestakunna deenuge rangalu visnun libi amaluga kuriyaraga madan hamaykan la ilaha illallah barosa anuwe hewamata quratam kelek fana fedwadaga tima maruge tammatiga mi hadis meestakunna bayan kottebbe anekab sehen duha ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam muaz ibn jabal baddalwani miskituke tereng hadis ful qarawani wallahi inni uhibbuka ya muaz muaz ge fana kelek fana daga timan kelek fana lob fuluame efohu den kelek fana arekkas wasiyete qarawani vidalwani namadu kon nimiccenama namaduge fahum kalege faano handuma fulu nattawanu labbacce allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik midwa kiyuma ilmer midalawani midwa kiyumga mahallaki namaduge salam dinumuge kurin kamuga shaykh al-islam ibn taymiyah ge rawayake ismi hadisa beegutumi ehme kalege faano mi khassa wasiye korban muad ge faana kale faan de lobe fulwati de muaz faana hem muslimunna mikam bayan koddebbi adami tarabiyat mi gaakkamu ge sawbun libunu mewa ki kobato algonu men sual kollammi kale faano mi riaye kurabun kale faanu ge mi aladun asabu vekaluna behetti samalukan ege natija ke ege mewa ki kobato dostake fahum yamanu ge mihunna islam deena qawada emihunna islami da'wat di emihunna deenuge kanta unganna den rasulullah sallallahu alaihi wasallam de sahabi bekal ko ikhtiyar korwane warak gena sahabi bekalun tibbe benama sekale fan ikhtiyar korbi kom bekaletto abu musa al-ash'ariyya muaz ibn jabal ede be fulum fonubani yaman karyan eru yamanaki islam fe gawmen namas qabila to ga macca barosave wara boda qabila toga hamanu chon gawmen namis ashabe kalunge tereng eta be kalunne wadagen edebbi dawatuge sabun yaman kara islam vigota meda hamabes islami bimek gotuga awte me kelege faanu ke tarbiyatu debba kelege faanu ge inayatu debbe be kalun e be kalunge masakka puluga wara boda baraka fenigen de ehm zuam be kalun kelege faanu khassa gotega waki kamek ga shauku verikan nota waki kamegga molukan feniccana mekalege faano ekamegga ebe fulunna hivvaru debba ebe kalunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam khassa gotikka ekamuga fursat debba egatu muadga faano ilma hunna doybege bodukum mekalege faana gina wasiyate korba ilmu ganna debba adi ilmu for kodde mattaka muslimuga bintaka fano wa debbi ehme mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwan sahabi bekalna ko kurabi muamalat go tereng wara muhim sifa den hamaya ko kale faanu ge wara muhim hadisen asfave zuwanun nang share korba edwa ko kale faan hadis ful korwani ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj فمن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء كلك فان زوان صحابي بيكل تاكن أمر قربا هيفر دفاني من استطاع منكم البات فليتزوج تبيكلون ترين كاونيجي تكليف تكاونيجي خرجت بلهتين بيكل كورينما أوها كاوني قرباش فإنه أغض للبصر دنگ كلك فان أميكن أمر قربا وداكن نبي نوم ebeflunna ezwa beflunna ekamuga sababu wisna debbi ekamuga muhimmukam hadis ful quran fa innahu aghaddu lil basar ei miha ge bedun tirikuruma hivvaraka wa kameke ekaman honu bar wala kameke wa ahsanu lil farj adi farju rakatar kuruma nuhanu bar wala de kameke den ekamuga kuladana kam faharekga fagirukum onno taifata kameke sabun kaven nu kuradana bekalaku وردانة يكله فانو حديث في القرآن كأبني كرمان نقول دنتروا بيكله كنما جنار سنة رودا هبواش فإنه له وجاء إيك سببون
rakkaatarikan libigen daane ehmema kෑveni kurman kalegifaano ashaabu bekalunge tereen zuwaan beeflunna irshaad devvani mikamuge hagiige meedu alugunmuge mujtama'ataka balaalima fennaane zinea bad akhlaaqi amaltan aam wefawa tantanuga kෑvenya miistakun duraddani meedu yuropuge bay gaumta adi hulonge bay gaumtaka eggotan alugunmuge muslimu gaumtogas miistakun kෑvenya duraddani kෑveni kurmun ikkibawani ege sababun mujtama'uga etan eta ege macca binafuri faahishetan munkaraatake nukumegen annani mege sababun miya binawe warak gina munkaraatta mujtama'uga faaluwegen aade misalaka na halala bihuma darin bandugawa maraduma vihafa maraduma faahish amalta hinguma mifada kantatta imene bay faharu mistakun amilya kෑveni kuran umurtak kanala fansavi saharu tiri saharu virus kෑveni nuko faahish amaltoge terega ule ade mikamuge kෑveni kurumuge muhimmukan rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan qaddeba fa varu ega warak gina hikumettaken hunnan mistakunna kෑveni nuko allah taala haram korwa fa wa gotuga zine kurumaki ei hamekani emme duwahakun duwastakun nimigen da kamen nu emiha tawba uma fahwes ege undagu emiha ka kurimmati wa kame embe ilmerin ishki bali kanuata lobige gulun kෑvenin beerum hinga mehuna behegotum bayan korwa fawani hituge bayyekkamuga e bali eki fohenu levijjanama note ege terega digu umuren heda koffenama fahummes ege undagu miha forana kamuga emmima kෑveni kurumuge fursatu kෑveni kurumuge umura mihaku gossinama ekam faskurumen nuwe waragina uzuru alugunu mujtama'uga dekke rattehi wegen waragina duwas wandem mihun ule ei maabodu masale kan nuwe namas kෑveni kurumen bayfaru mamba fanabes ekaman huraseletan aade mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hidayata ekwa kamennu rangalu alugunu mujtama'uga waragina kudin mihar asharahan alairu sekudinaka geeterege mas'uliyatunu dirilumuge mas'uliyatu ada kurakan nenge ei hagigatuga warad kuristuren alugunu menna beifonna himal alugunu teren bayem mihunna ekudinna kudairusure kantatta daskoddi kantatta kuruwa kewa duwaswaru skommes warakam masakketta kuruwanama ekudin kෑveni kura umuran elima ekantatta warrangala ingene adi geege kantatta nuta dirumu kantatta kuraka ha dachennuane namas kudakucceke gotuga ashara haru wanden eppes kamen nuko geeterege hamekani fotuke kaariga nota tv doshuga bandafa ashara haru me ekucca kෑveni kuran alugunu men hamajissan ulnima ekucca ei emme ekashigam wa gotukan nuane kurin alugunu bayan kuri rasulullah sallallahu alaihi zamanuga mistakun amadu kuramun de ashara haruge sahabi beekulunnan hanguramaga lashkartan hawalu kurave efada beeflunna kෑveni kurun ei burakamaka vaanato nuwan name salugunu mujtama'uga kudakucce gotuga eppes kamen nuko geeterega boduwa kudinna beerannikume misalaka school nimunima scholarship ekga to beergomaka kevan daabe mekamuga dalitan fulan hame gota kෑveni kurumaki swara bod taklif ka vaane kama faswes jehene ekama wagutu beenum wakama ves hiwana ei ege zaato gas lohagigatu galgonum men tarbiyatu kurumuga zuwanunna deemwa hammetukan nudeveti medwerwa masale heme mikaman algonum men ma durada samaluwan ebe jehe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hidayatu ga himene kamen ere zuwan bekalunna ekashegen wa kantatta daskuwa dinum egotum huswagutu heda qur'ane gottavves islam deenuga bayabegen asfawe islam deenuga bodan hibbar defawani deenattaka faada hori kankamuga huswagutan heda kurum e hamekan kitu qur'an kiyuma deeni darustan adu mennu namas islami mujtama faada kura komme kamega insanaga hashigada faada kura islam deenuga hudda kurwa fawari kantattawga wagutu heda kurumaki islam deenuga barul fawa kame misalaka fetuma hangurama gakiyeki hunarta daskuruma adi minunas mujtama faada hura kantattawga zuwanuga wagutu heda kurawena malgunmuge mujtamawga waragina hewkantatta fenigen dane
ಬೈಫಾರ್ ಒಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಮುಜ್ತಮೌಗ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಹಿಂಗಮುಂದನಿ ವಕಿ ತಾವಲೆಗೆ ದಶುಂ ವಗುತು ಹೇದ ಕುರಂವೆಸ್ ವರ ಬಂದು ಗೊತ್ತಕ ವರ ಮದು ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಕುರಣಿ ನಮ ಎಸಮ ಜುವಾನುಂ ಎಕಿ ಒಕೀಗಾವೆಸ್ ಎಕುದಿನ್ನಂ ಇರ್ಷಾದ್ ದೀಗೆಂ ಹಮ ಫෑಸಾ ಹೋದ ಆಮ್ದನಿ ಹೋದೆ ಫದ ಕಂತತ್ತ ಎಕುದಿಂದವ ಕುರವಿದಾಣ ಮುಜ್ತಮೌಗ ಎಫದ ಬ್ಯಾವರು ಕಂತತ್ತಂ ಹುರೆ ಹಮೇಕನಿ ವಜೀಫಾಕ ಗೊಸ್ ಒಫೀಹೆಗ್ಗೆ ಮೇಜ್ ದಶುಕೈನು ಮೆನ್ ನುಂ ಏಕಿ ಮೀಹಕ ಫෑಸಾ ದಿಬೇನ ಕಮಕೆ ನಮಸ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಹಲಾಲ್ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ವರಗ್ಗಿನ ಕಂತತ್ತವ್ವೆ ಬೈಫಾರ್ ಆಫೀಸ್ ತಕ ಗೊಸ್ಕೆನ್ ದಿಬೆ ಫෑಸಾ ಬುರೆ ಗೊತಕ್ ಕೊರ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಕೊಂದಿಬೆ ಫෑಸಾ ಮಾಗಿನ ನಮಸ್ ಜುವಾನುನ್ನ ಕುಳಿವರ ಮಿಫದ ಕಂತತ್ತ ದಿಕ್ಕುನೀಮ ಎಕುದಿಂಗೆ ಹುಸ್ವಗುತು ಗಿನಂ ಹೇದ ಕುರವೆನಿ ಮಿಫದ ಕಂಕಮುಗ ಬೈ ಮೀಹುಂ ಉಮರುನ್ ದೋಸ್ವಾರ್ ಸಾಳಿ ಸಹರ್ ಫನ್ಸಾ ಸಹರ್ ವೆಸ್ ಗೇಮ್ ಕುಳೇತ ಮಿಹಾರ್ ಫೆನೆ ಎವ್ವಿಸ್ ಕಮೆನ್ ನೆತಿಗೆ ಹಮ ಫೂಯ್ ಫಿದುವಾದ ಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಅಳಗೊಂಡ್ಮಗೆ ಮುಜ್ತಮೌಗ ಹಮ ವಾರಕ್ ಗಿನ ಫಿತುರ ಮುಂದಾ ಕಂತತ್ತವೆ ಮಿಫದ ಕಂತತ್ತ ಕಳವುನ ವಿಸ್ನಾ ಸಮಾಲ್ ಕಂದೆಂಬಿ ಜುವಾನುಗೆ ವಗುತು ಹೇವಗುತುಗ ಬೇನು ಕುರುಮಂ ಎಕುದಿನ್ನಂ ಇರ್ಷಾದ್ ದೆಂಬಿ ಉಮರುನ್ ಫಾನ್ ವಿದಾಳುವನಿ ತಿಮಂ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ ನುರುಹುನ್ ತೆರೆವಮೆ ತೇಬಾಮಿಹುಂಗೆ ತೆರೆ ಮೀಹಕು ದುನಿಯವಿ ಕಮೆಗ್ಗಾವೆಸ್ ಅದಿ ಆಖಿರತು ಕಮೆಗ್ಗಾಸ್ ಮಶ್ಗೂಲ್ ನುವೆ ಕುರಾನೆ ಕಮೆನ್ ನೆತಿಫಾ ತಿಬುಂ ಇಸಾದಕ ಜೋದಿತವ ಗುಣತ ಹೊಳುವಷ್ಟವಗ ವರಕ್ ಗಿನ ಕಮೆನ್ ನೆತಿಫಾ ಮೀಹುಂ ತಿಬೇತಂ ಫೆನೆ ಹಮ ಆದಾಗೆ ಮತಿಂ ಮಿಫದ ಕಂತತ್ತಗೆ ಉಮರ್ ಫಾನು ವಿದಾಳುವನಿ ತಿಮಂ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ನುರುಹುನ್ ತೆರೆವಾ ಕಮಕೆ ಆದಿ ಬೈ ರಿವಾಯತ್ತವಗ ಆದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಏಕಂ ಮನಾ ಕುರವ್ವಾ ಕಮುಗಾವೆಸ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆನ್ ನೆತಿಫಾ ಮಗುಮತಿಗ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಎವ್ವೆಗೆಂ ತಿಬುಂ ಎವೆ ಮೀ ಅಳುಗುಣಮೆಂ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಹೈಸಿಯತ್ತುಂ ಕೊರಂವಾನ ಕಮೆನ್ನು ಜುವಾನ್ ಕಮುಗೆ ವಕ್ತು ಸ್ಫಾಯಿತುವಾನ ಉಮರು ಸ್ಫಾಯಿತುವಾನ ಮಿಗ ಕುರಿಂ ಅಳುಗುಣಮೆಂ ಮಿಕಂ ಕಮುಗೆ ಬೇನು ಹೇವಗತುಗ ಆದಿ ಬಿಗನ್ನಂಬಿ ಮಿಕಮಕಿ ಅಳುಗುಣಮೆನ್ನ ಜಜಾವೆಸ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆ ಅಳುಗುಣಮೆಂ ಹೇವಗತುಗ ಮಿಫದೆಂ ಅಮಲು ಕೊಫ್ಫಿನಮ ಹಮ ಅಳುಗುಣಮೆಂ ಜುವಾನ್ ಕಮುಗೆ ಉಮರು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇರ್ಷಾದ್ ದೆವ್ವಾ ಫಾವಾ ಗೊತುಗ ಹೇದ ಕುರಂಬಿ ಅಳಗೊನು ಮೆನ್ನ ಜುವಾನ್ ಕಮುಗೆ ಉಮರು ಫಾಯಿತು ವೆಜ್ಜನಮ ಮುಸ್ಕುಳಿ ವೀಮ ನುಕುರವೇನ ವರಗ್ಗಿನ ಕಂತತ್ತಂ ಹುನ್ನಾನ್ ಬಲಿವೀಮ ನುಕುರವೇನ ವರಗ್ಗಿನ ಕಂತತ್ತಂ ಹುನ್ನಾನ ಜುವಾನ್ ಕಮುಗೆ ದೋಸ್ವರ ಅಳಗೊನು ಮೆಂಗೆ ವೆಜ್ಜ ಹೇ ಹೆಂಬೀಮ ಹೇವಗೊತ್ತುಗ ಹೇಗೆ ಬೇನು ಇಫ ಮಿಸಾಲಕ ಬದಮಹಿಗ ರಮದಾನ್ ಮಹು ರೇಯಳುಕಂ ಅದಾ ಕುರುಮುಗ ರೇಯಳುಕಂ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮ ಗೊತ್ತುಗ ಅದಾ ಕುರವೇನಿ ಜುವಾನು ನತ್ತೋ ನೋತ ಮುಸ್ಕುಳಿನ್ನತ್ತೋ ಮಿ ಅಳಗೊನು ಹಮ ಕುಲ್ಲಂಜೆ ಸುವಾಲೆ ಕೊಳಕ್ ಗಿನವಗುತು ನಮಾದ ಅಳುಕಮುಗ ಗಿನವಗುತು ಹೇದ ಕುರವೇನಿ ಜುವಾನುಂತ ನುವತ ನೂಂತೋ ಸುನ್ನೆ ರೋತ ಗಿನಾಂ ಹಿಫೇನಿ ಜುವಾನುಂತನತ್ತೋ ನುವತ ನೂಂತೋ ಅಸ್ಹಾ ಬೇಕಲುಂಗೆ ತೆರೆಂ ಬೇಕದಕು ಕೆಲೆಗೆ ಫಾನು ಸುನ್ನೆ ರೋದ ಹಿಪ್ಪವ ಅಳುಪ್ಪಿ ದೆದುವಹುಂ ಎದ್ದುವಹು ಕೆಲೆಗೆ ಫಾನು ಗೋಮುರು ಫುಳುಗ ಎಫಳೆಂ ಕಂತಕ್ಕುರ ಮುಂದಿಯೇ ನಮಸ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇರ್ಷಾದ್ ದೆವ್ವಿ ಎವ್ವರ ಲುಯಿಕೊಂ ಹಿಪ್ಪವ ನಮಸ್ ವಿದಾಳವನಿ ತಿಮಂ ಕಲೆಫಾನ್ ಜುವಾನ್ ಕಮುಗ ದುಸ್ವರು ಜೋಶುಗ ಎಫದೆಂ ಕುರೆವ್ವೀಮೆ ನಮಸ್ ಉಮರುನ್ ದುವಸ್ವೆ ಮುಸ್ಕುಳು ವಿದುವಹು ಏಕಂ ಕುರುಮದ್ ದತಿವಿ ವರಂ ಉದಗುಲುನ್ ತಿಮಂ ಕಲೆಫಾನ್ ಎಫದೆಂ ರೋದ ಹಿಪ್ಪೆಮಿ ನಮಸ್ ಎ ಸಹಾಬಿ ಏಕಂ ದೂನು ಕುರವ್ವ ನಮಸ್ ವಿದಾಳುವನಿ ಉಮರುನ್ ದುವಸ್ವೀಮ ಏಕಂ ಕುರುಮ ದತಿವಿಯೆ ಎಹಮೀಮ ಜುವಾನ್ ಕಮುಗ ದುವಸ್ವರು ಅಮಲ್ ಕುರಾಫದೆಂ ಉಮರುನ್ ದುವಸ್ವೀಮ ನುಕುರೆವಿದಾನ್ e algon men qabul kuranche hagigate insana ge visnu koshivana umrun doswima insana ge gabaru dabwana mi horiha kamakun enan ekeki hinu korafada undagutam medwariwana khaso gote gana ge visnuma fikuru dabwima kantattan hadana tede ginave adi masakke korayru laswana mi horiha kame bes umrun doswa warad dimaw mundana heme mi zuwanum mikama warapodu samalu kame denje hene kame al du'a ke Allah subhanahu wa ta'ala alugunu menna alugunu menge zuwan dawruge beenum heyogutuga kamuge tawfiqu debun ade alugunu menna ki mi duniya akhiratuga ves baajveri hayat libe bekam ga lebun alugunu menge zuwan kamuge doswaraki alugunu menge emme furihama emme heyogutuga Allah ta'ala alukun korum bi gotuga alukun kureve dostakam ga lebun ade Allah ta'ala arustawa gotuga elahu ta'ala badal kora bekam ga lebun وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك